May Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Kanya? Pundo ka dito pagbagan? Cheryl? Uy, manang. I'm so sorry. Ngem, para teacher college ko kumapailahin ngem, baka saan ko nga makapag-enroll. Isardeng na kun nga pagbasayan natin. Gabadasan ko nga na itong paltikarikan ka. Cheryl, nadahala ka ni boyfriend ni Edwin. Di ba kadakos ate, saan ka nga nakapag-tipel? At napasamak ka na kami. Naulit-ulit ate. Aging ka nga nagbalin. Isang masikuga kita. Pakawarin na kate. Pakawarin na ating ko. Nung pamakawan tinudawatem. Awan ti pagdalakam. Kasanong datatang kininanang. Anin to tarami doon na kanya. Manang. Tikat pa nagpadpalat lahatin ko. Ano tikat mo sawan? Oresyak. Masiko ka kamay. Hala? Agpadpalat na nga nadaan ni boyfriend. Sige, basbasa ka. E dito siya, nagtrabaho ako iti call center. Katumutulong ako iti panagbasa. Tultulong ako ni tatang. Nananyaman na kita ka sa pulam. Kasanong araw to yun? Alamanang, ano dito yun? Tikat pa nakairan ranana. Nga data, nga duwa, nga anak datatang ginananang agpadpada nga babae. Masikog tang agpadpada. Amo maring ko. Kasto nga talaga tibiyag. Uri no kasi kasanong ti kayat mga panagpursigi. Adalat na rin kitidibsong tida na tibihan. May tiklab tayo. Ngayon naskin nga bumangon tayo. Panang subok amin na apod Diyos ti amin. Ano nga rin sumarunong aramidan tamanang, siyempre, agpakawan ta. Kadatatang ganinanang. Kasta nga rin tinaramid mi manong nemi ket sami nga natong pal tinagtutulagan mi kadatatang ganinanang. Di tatang nga karpintero laeng ken kastamad na damat iraprapin na nga pagmulaan bengka nga pagmulaan tinateng ken pasarag taraken da ganinanang. Kaya dala nga may sakad iti panagbasa mi nga kapsat. Iti adan manon nemi ni manang Lisa iti second year college. Iti malpas data isumatan ti panagturpos ko iti high school. Iso nga gabuta saan nga kabailan datatang kaninanang nga paggandaran na kami nga pagbasahan iti kolehiyo. Nagsardeng ni Ate Lisa manong nemi tapno siya iti agbasa. Nagtrabaho ka sa call center agent. Ingkarik, nga sanak pa lang makiboy-boyfriend. Ngayon di makadakas, hindi na maamok ni Edwin manong nemi at daki din iti second year college graduating in isuna. Na aklon ko ti panagayat na gabatipat-patek ko. Sakit adan na pasamak ka na kami. Amasansan manong nemi ang mapasamak ka na kami. Aging nga sakbay nga panaglulukwat kuma iti klase nagturpusan manong nemi ni Edwin idinto ta sumre ka kumamaten para iti third year college. Saan nga natuloy manong agsipod ta masikukak maten ngagpadpada kami kinimanang. Kaya din adda kami di sanguanan datatang kininanang dinamagda. Anya ka di bagayo ka na kami ha. Dua kay pagka mismo nagkapsat. Kaya bagayo nga danaskin nga bagayo ka na kami kininanang nyo. Ano deta?
Tatang, nanang kas inauna. Siya konti ang sao. Timang iba ka. Pakawalan ta kami. Tagpadpada kami nga agkabsat. Asa ang mga natungpal di kari. Masikog kami nga agpadpada kay ni Cheryl. Anya! Kastaw na ti pungtot ni tatang manong nemi ket igawgawid ni nanay. Ngem saan nga naigawid manong nemi ni nanang ni tatang ket day matangak na saksyak. Tinagalabat nga tungpa ni tatang kay di na Ate Lisa. Sa nagmatinsublat manong nemi nga tinumpa. Nga kastaw na ti pungtot na. Ngawang kanu ti anak na kas kada kami ket kunana. Agtalaw kayo. Ayop kayo. Nakasaysaya titulag tayo. Nga agbasa kayo. Agtitinulong tayo. Nga ako pa nga kasto tinaramin nyo. Awan ti anak ko kas kada kayo. Tiket pa nagpadpadayo nga na masikog. Tiket pa nagpadpadayo pa naggindan nyo nga ganak kabalasang. Pinagtalaw na kami ni tatang manong nemi ket awan tinaramidan mi. Insang pet ni manang Lisa ti bagina iti balay ti boyfriend. Agas tamat tinaramid ko manong. Ti pagpintasan na si awat dagiti naganak ken kakabsat ni Edwin kanyak manong. Welcome ka iha. Welcome ka. Ket no ang paisang kay pa nga makapagkasar ka ni Edwin. Tagtrabaho ni Edwin ket agurnong. Ket siga, no may pasgay mong tulakid din ta, apo ko mi. Ituloy mong tumatagbasa. Pasensya kayon, tita. Mama ko na miha. Mama. May nayonak nga pabigat yun. Bilang data. Yan tangi aktor trabaho ba ni Edwin. Ket siyempre mati problema nga mo tagpatpada kami magtrabaho ti asawa. Kabay lang mi pagbasaan di kiti adding ni Edwin. Di singanton ti pagbasaan ni Edwin tapno may tuloy mong tumatlagbasa tapno di kasta kita makunamad lang nga matungpal mo terapap mo kaya nagbalagi ka. Manong nemi, pasaray sumarongkar kami ng padpada iti kabsat ko iti balay mi ngem kaskas di. Nga natangken manong nemi iti desisyon ni tatang. San nakampulos ang mapakawan. Ipasyar mi manong nemi, dagiti apu ko da ngem san na kami akayat apastriken. San na kami pa akayat akasalita ni tatang. Nilaing nanang manong. Pasensya kayo na anak ko. No kastaman ti desisyon ti amayo. Awan nga ti maramidan mi. Nanang, yan tangi na kayo lang ti makakit-kita, makauba ka na kita pukoy ko na kami. Ngagkapsat. Ngayon kami nga roden. Ngayon balbaliwan min tumanin. Ngayon nga nakapagturpusak na ten manong nemi kadadan trabaho. Kaduak ti anak ko manong nemi nagtamo ng tinasurok na duwa nga napansin marongkar nito balay. Nanang nga da kami. Ay, hada man ito ti apo ko kagwapo. Ni tatang. Masakit ni tatang mo. At dito sa unag ti kwarto. Masakit gayam ni tatang. Mabaling ka ti sumrek nga mapaniti ayan na nanang. Sige, sumrek tayo. Papagayam tingkay ng ikan kat sumagmanulaing nga pasat ti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Cheryl itilawag City. Dito ti may kadua nga lagip tinapalabas nga naglaw ni ti True to Life Success Story nga iti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 5th week iti bulan ti Mayo. Iti programa ti nga lagip tinapalabas dito Action Radio DCJ Silawag ngayon kay mangigan iti oras ti alas 2:30 alas 12:30 aging ganda alas 2 lunes aging gana ti Sabado. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Festa Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 babayan ka ni Reynaldo Rey Festa.
Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nga pagkabakan nyo, pangabakan nyo kada kita kakadakkel nga premyo papagayam. No, ada kita nga madamang agbubuya, pakishare, live tayo, iti page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award, pakishare, ken paki-like, ken ag-subscribe, ag-follow kayo, i-follow nyo dito yung page ni paring Rey. Tapno tuloy-tuloy no kang kay mabuya digiti may update, may upload nga video when saan ka dati panag-live tayo. Uno saan no dati YouTube channel ting kay pakabuyaan ka dito yung video, i-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe iti page ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Yan, naragsaking kay panagbuy-buya, adato ni Eliza Ramos, nga madamang nagbuy-buya kada tayo, ti live tayo. Kahit kung ipalagip, nga dalakil, di kita agur-uray kada kayo nga premyo, no, agsurat kayo, iti program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Tamalaksid kada iti weekly ken monthly prizes. At agur-uray kada kayo nga dalakil nga grand prizes. Gabot at grand winner, ket umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos with plaque. Amin nga mangabak kadadaan iti plaque. Plaque ti pamalayaw, papagayam. Anya palturunayan nyo. Alang kakaditi success story. Makunang idikat nagmarigrigat kayo, itakit na saliwanwan kayo, idikat na nariribok ti biyagyo, itangkit okay na, success na. I-computer nyo, naging pagkasalitaan nyo sa iyo isa iti email address, tinumutibiyang nemiruiz@yahoo.com, uno saan kat nemiruiz123@gmail.com. No sa nyo matakamaylan, kat awan ti amamoyong nga manurat, nga mga interview, amang isurat ka naging pagkasalitaan nyo, mabalinmet nga siya kung timang interview kada kayo. Tawagan na lang iti cellphone number 0949-876-7682, 0949-876-7682. Sa dinumantayan nyo, dakaman dito Pilipinas, unod dakay ti abroad. Mabalin tayo kakamunicate, papagayam. No saan nyo makontakt di cellphone number ko, mabalin nyo at tag-friend request iti Facebook account ko nga Nemesio Ruiz, datay naka-kipisak di iti account ko. Okay ba? Okay. Kablawon teman, di kita kang kanawin nga mangilalike, ag-share, agbuy-buya, iti kadigiti video, iti page ni Paring Rey, iti YouTube channel na. Da Melanie Jacinto Nicolas, kastamatan ni Erlinda Stabilio, ni Wilson Agiran, Fer Gacos Bacani, Noralyn Perdido Tamalay, kastamatan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Levi Lisas, ni Eufemia Rivera Real, Noralyn Pamita Alcantara, ni Rosemary Palayan, ni Virginia Abasulo, kasama ni Remy Aguinaldo, ni Sita Delia Matthew Garcia, ni Mary Balanag, ni Clemency Pagaragan, kasama ni Teresita Bumagat, ni Gemma Cabe. Ken, amin kayo. Basta agbiboy kayo, nagdindingig kayo, thank you. Ni manon nyo anemi dito, Nemi Ruiz, iti lagip tinapalamas, iti Action Radio, ken kasamaten iti Dear Manong Nemi, iti Dear Manong Nemi page, ken iti Idi Kalman Laing. Ayan, di kita dito programa tayo iti Facebook, papagayam. Adamat na kita YouTube channel tayo, ore na dua. Ayan, umuna natin Nemers Studio YouTube channel. Ag-subscribe kayo kuma. Dito yung mabuya, di kita may edit nga Dear Manong Nemi nga programa ken Idi Kalman Laing KIK. Kumusta ka itan kasin nga programa ni yung kasin yung yung ken kastamat nan may upload dito nga YouTube channel iti Nemer Studio giti kang kanta original ken giti adaptation kan cover nga kanta ni giti singers tayo. Kada tay may nga YouTube tayo channel nga lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Dito met ti YouTube channel nga inkapakangigan iti dagiti pakasalitaan iti programa iti radyo nga lagip tinapalabas. Dagiti imununa nga surat nga naibasa. Dagiti imununa nga taon 2021, 22, 23, 24,
Pagkaangahan yung siguro nga nagnangag. Isong yung kasadyay, ket agdangag kayo, i-like ko, i-share yo, ken subscribe kayo. Alam mo, kahit tingkay tumangigan, madamdama, nagitay, tibakabuklan, di pa kasalitaan ni Cheryl, into na alas 12:30, i-share kong tumit kidi dito yung page. Tapno, mangigan yun ito, pakabuklan, dito yung pakasalitaan. Until next video, salamat po, ana kay amin na sa kapanan.